Halo, selamat pagi. Saya Autar Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Ini ialah satu Facebook yang upload Abbe tau. ABBE nama dia. Dia seorang aktivis yang tolong gelandangan, tolong orang susah. Kalau siapa-siapa ada dia punya phone number, tolong bagi pada saya. And nombor handphone saya 0126622166. Saya amat sedih lah bila saya tengok budak umur 15 tahun, satu family, dia pergi cuci kereta, tak pergi sekolah, untuk dapat RM60 seminggu or something like that, RM80, I'm not sure, untuk tanggung dia punya family. Ini di Pasir Mas. Ini ialah ahli parlimen Pasir Mas. So, kalau siapa-siapa boleh dapat itu family punya address ke, contact ke, saya mau tolong dia lah. Saya mau tolong, atau boleh dapat itu Abbe punya contact pun tolong bagi kat saya. Saya dah bagi nombor saya tadi. Apa yang menyedihkan, mana Jabatan Agama Islam Kelantan? Apa lorang buat? Tak malu ke lorang? Satu negeri yang ditubuhkan kerajaan dia berdasarkan Islam, selalu cerita pasal Islam, berlaku macam ni, 15 tahun punya budak perempuan cuci kereta. And saya tak tahulah, ini ahli parlimen tahu ke tak tahu ni hal. How can you all allow this, cakap maya besar tau. Selalu cakap maya besar. Saya rayu pada Sanusi lah, Menteri Besar Kedah, kalau boleh you tolonglah. Tolong, saya tahu you seorang yang baik lah. Bukan macam itu Menteri Besar Kelantan tak boleh pakai ni. Dia punya ahli parlimen semua tak boleh pakai. Jabatan Agama Islam tak boleh pakai, memalukan agama Islam. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ini ada 3 mangkuk ni. 3 mangkuk ni mualaf yang selalu cerita pasal lain orang punya kuil, lain orang punya tokong, lain orang punya gereja, lain orang punya agama. Dekat Bukit Bintang sana, ini mangkuk yang tengah ni, dia buat dia bagi banyak penerangan lah tentang agama Islam, this and that lah. So saya mau cabar lu 3 orang mualaf daripada you buang masa cerita pasal agama lain, rumah ibadat agama lain, you boleh panggil lu punya tu tak boleh pakai punya mufti Perlis. Lu 4 orang pergilah jumpa ini budak punya mak lah. Bapak dia dalam jail tau. Dia budak-budak ni bapak dia dalam jail, tak tahu apa sebab dia masuk jail. Pergilah bantu dia. Tak ada malu ke lu orang? Lu orang ni muka apa? Muka tiang lampu ke apa? Betul-betul lah memalukan tau. Ini pendakwah mualaf yang sibuk cerita pasal agama lain, tapi sendiri punya hamba yang sama agama, tengok 15 tahun punya budak pergi cuci kereta. Shame on you all, Itu ahli parlimen kawasan, shame on you kalau benda ni betul-betul berlaku lah. You all have to do. Tolonglah siapa-siapa kalau ada dia punya family punya contact, atau itu Abbe punya contact, bagi saya mau bantu sikit yang saya mampu lah. Ataupun saya akan buat satu fundraising lah untuk ini family lah. Rumah sewa pun tak bayar, saya dengar lah dalam ini Abbe punya Facebook. Sekian, terima kasih. Tolong nombor saya 0126622166. Thank you.